অষ্টম ধর্ম সন্তান পুত্র রুহ কন্যা। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद परिवार ससम्माने आसन अलंकृत करन्तु। ससम्माने आसन अलंकृत करन्तु। महामंत्री महाराज पुष्पलोक असले चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवी राजद्वारे श्मशाने च ज्योतिष्ठति समान। महाराज विपदर बंधु होउछन्ति प्रकृत बंधु तेरे कंसासनर भरिसन्ति मुहूर्त्तरे। महाराज आज दरबार को आसिबारो मो अत्यंत आनंदित प्रीत। महाराज Thank you.
ছিল শিরোমণি মহারাজ কংসাসুর জয় হো। মহারাজ মহারাজ দেবকী এবং বসুদেবর বিবাহ ଥିଲା ରାଜଚକ୍ର ସେଦିନ ଥିଲା ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 10 ଦିନ ଭୋଗ। ଭାବିଥିଲି ମାନେ ଭୋଜ ବଂଶ ଏବଂ ଯଦୁବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ହେଲେ ତା ସତ୍ୟରେ ହେଲା ପରିଣତ ମୋର ହରିହର ଭକ୍ତିନୀ ଦେବକୀକୁ ସୁଦେବନନ୍ଦନ ବସୁଦେବ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲା ପରେ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଉପରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବସୁଦେବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ମହାରାଜ? ଏ ସମୟ ହେଲା ଦୈବବାଣୀ। ଏବେ ଏବେ କଂସ ଯେଉଁ ଦେବକୀକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଉପରେ ନେଇ ଯାଉଅଛୁ ବସୁଦେବ ତାରି ଗର୍ଭର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ହେବ